Šta ima carke? U prošlom videu smo naučili kako da očistimo naš centralno od prašine. Sad ćemo da prikupimo sve što nam je potrebno da oborimo sistem. Između ostalog, tu je i operativni sistem. Da bismo njeg prikupili, u vašem pretraživaču kucate Media, Creation Tool. Pritisnite Enter, dobijete ovaj Download Windows 10 Disk Image, otvorite i na ovom prozorčiću, evo vidite da imate ovdje Download Tool Now, kliknite i on je, kao što vidite, skinuo program koji nam je potreban. Program nije potrebno da instalirate, samo ubacite vaš USB i kad ga otvorite dobit ćete ovaj prozorčić. Kliknite na Accept i kliknite da berete ovo Create Installation Media. Nećete da upgradeujete PC, kliknite Next. On je ovdje detektovao da je moj jezik English, da je verzija mog Windowsa Windows 10 i da imam 64-bitnu mašinu. Ako hoćete šta ovdje da izmijenite, isključite ovu kvakicu. Evo vidite, možete uzeti recimo kontra 32 bitna, ali ako hoćete da imate oba dvije, možete, znači može se manipulisati. I kad sve završite, kliknite Next. Ovdje imate da li želite direktno da vam to sprži na USB ili želite da napravi ISO file na vašem hard disku pa da vi to kasnije spržite na CD ili šta već hoćete s tim. Pošto su nekako ti DVD tehnologije postaju zastarjele i novije centralne koji se sklapaju ili kupite sklopljene, postoje standarde da dolazi bez CD-a, ja ću vam pokazati kako da uradimo preko USB-a. Kliknite Next. Vidite da je on automatski prepoznao moj USB. Ja, kad sam ga formatirao, dao sam ime Windows 10, E2. Ukoliko ne prepozna, imate ovdje refresh drive list. Sad kliknite na Next i kao što vidite, progres ide, on polako piše sad programe na naš USB, prebacuje znači Windows 10. Trebat ćemo neki 15 do 20 minuta. Kad program sve svoje završi, vidite da moj sad USB se zove samo E2. Nema više imena koji sam ja dao. Vi kliknite na Finish i to je to, vaš operativni sistem je spreman. Dok vam se operativni sistem prebacuje na USB, iskoristite priliku i skinite iduća 4 programa koje ja smatram da će vam biti korisni. Prvi je AIDA 64. Ukoliko vam se desi ko meni da imate ovakvu problema, ne možete stranicu otvoriti, evo alternativne stranice, program ima besplatan free trial na mjesec dana i preko njega možete da vidite koji su vam dijelovi računara, tako da možete da tražite drivere za njih. Drugi program koji vam ja preporučujem je CCleaner, slobodno skinite besplatnu verziju, ona će da trik isto koji premium verzije, a to je da čisti cache and cookies memoriju. Treći programčić, odnosno kodekci koji ja preporučujem su Keylight Codec Pack. S ovim kodecima još nisam naletio na neki film ili video da ga ne mogu da pokrenem. Doduše ja samo gledam u 2D filmove, znači nemam 3D opreme i tu koji ima, tu vam ne mogu pomoći, nisam se s tim susretao. A kao programčić za gledanje filmova ili generalno videa koristim BS Player, slobodno skinite besplatnu verziju. Premium verzija dobijete neki dodatni opcijica, ali ona je više napravljena znači za ljude koji imaju pare i zadovoljni su s ovim programčićem i žele da ga suporte i da se nastavi njegov razvoj.